boleh sini sikla YTF tai tidak boleh pasai peka sini Greater Tripoli tati ne manana ang poito sawo hain bagai semua nana kere sentere terke sini kami am saya rogo tangai sen door to door lama to lama semua Greater Tripoli ni kok kaino tansan ne lama no sen masanai mapirnai kan omo sara sini tai kuno lama kere ka omo sini paita o paita jaro sen sini future the next generation no nini busa nini suba barang nas nang mathangai kelana nangana thangai kelana nangana kan ojoro seng nengang judi freng kelan mali yang ke seng tebo kelute kelui thamai tandai ke upcoming 2023 wo sini delimitation nai ai 2026 aro delimitation nai afro borok gona nang nai a gona nang pro sini seat kemana side to side yang tangan sentruk ronde again 90% tomare tabuk sampai ke 80%, 70%, 50%, 40%, 30% fight tomo after 31% pore sen bos thanai 26 ni pore ke 21 mano hai ke ni 10 ni mano 0 salsa seng 0 point sampai mano hain bagai no seng alert mangnai tapuk tai buk so hain bagai seng ojorono ke mono khibai ke bono nasle woi ke bono joli woi wala ya bola woi nasan sini maharaja ni khansa lama ma ya prima barok pai tai lama kre kya tai hamjang na ni lama kre kya omar pai tha bora maharaja sawo हारेगा तो हारेगा जीतेगा तो जीतेगा लेकिन one last fight one sinja thangnai TT ADC election pro black hair one alija kosto manja buzak tokjangai refik jangai om haike sen within one and half year I 1.5 month der maso maharaja asake samung khlaiman bisintei ninani bisintei jeng TT ADC no successful khaimaka plus family ya kolgono je kokthai reka kokthai aro sini council kogono age bangla ko sije tongmani abono bo kokchap nok nei page khlai reka o balai khena tongthonai ko amon ya golo division 25 tariko reuka Greater Tripoli pass khlai reuka aja ko pass khaimani ya golo sini governor pura dili soi ko amon bara om hai leadership icon por suman